Veliki broj posetilaca je bio prisutan za novogodišnje praznike, kako smo već navikli, ali ono što nas posebno raduje je velika popunjenost kapaciteta u ovom sada periodu za vreme trajanja zimske turističke sezone, školskog raspusta, ali kako najave govore, tako će biti i do kraja januara. Mi trenutno na destinaciji imamo negde oko 60.000 posetilaca, popunjenost kapaciteta je neki 90% i ono što je Zlatibor još jednom pokazao je to da je destinacija koja raspolaže velikim brojem kapaciteta, koja je prilagodljiva trenutnoj situaciji, obzirom da je sada fokus najvećeg interesovanja na zimskim sportovima. U pitanju su sankanje, klizanje, skijanje. Naša destinacija raspolaže sa velikim brojem ski staza, ne samo u ski centru Tornik, nego moramo da napomenemo i skrenemo pažnju da je zaista veliki broj skijališta i u strogom centru Zlatibora koji raspolažu sisteme za veštačko osnežavanje, te pozivamo ovim putem sve posetioce da probaju naše ski škole, da nauče prve ski korake u tim ski školama, jer zaista sistemi za veštačko osnežavanje, bezbedna oprema i dobri instruktori su turistima na raspolaganju. Moramo da pomenemo veliki broj lokaliteta po kojima se Zlatibor razlikuje od ostalih destinacija i da napomenemo još jednom svim našim posetiocima, turistima i gledaocima, naravno da su ti lokaliteti dostupni tokom cele godine. Govorimo o prirodnim i kulturnim lokalitetima na teritoriji opštine Čajetina. Gondola je svakako najznačajnija atrakcija, ali moramo da pomenemo i Stopića pećinu, muzej Staro selo, Sirogojno, vodopad u Gostilju, Šargansku osmicu svojim lokalitetima, zabavno-tematske parkove koji su izuzetno važni, privlače veliki broj posetilaca, El Paso City, Avantura Park, Dino Park, koji su naravno svoje kapacitete prilagodili zimi i potrebama turiste. Kažite nam, ski sezona je u punom jeku. Šta očekuje sve one koji na Zlatibor dolaze zbog skijanja? Svakako, ski sezona je u punom jeku, dovoljna količina snega, temperatura koja je u minusu, zahvaljujući kojoj rade sistemi za veštačko osnežavanje, podiže kapacitet svakog skijališta, odnosno dovodi uslove do jednog vrhunca zadovoljenja ski potreba svakog turiste. Svakako, pomenuli ste ski centar Tornik koji je na raspolaganju, očekujemo puštanje novih staza u narednim danima. Verujem da će zaposleni u skijalištima Srbije i ski centru Tornik uspeti da pripreme još novih ski staza. Trenutno je na raspolaganju plava staza i to svakako privlači neke nove posetioce. Pomenuli smo i dečja skijališta u centru Zlatibora, zabavno-tematski parkovi koji su svoje kapacitete prilagodili skijanju, ali od ove godine i novine na Zlatiboru, 2 klizališta koja su turistima na raspolaganju i koji su dobro posjećeni ovim zimskim danima. Hvala vam. Veliki broj sadržaja planiran je i za one najmlađe posetioce. Na Kraljevom trgu na Zlatiboru sve do kraja januara realizovaće se Zlatiborska božićna bajka, gde su u 17 časova planirana 2 programa za najmlađe. Tu će biti i bioskop na otvorenom i predstave, a i hotelijeri su mnoge interaktivne radionice planirali za one najmlađe. Toliko od nas